راوستاندن شر د ناوبین روسیا و اوکراین دا کو او به سالانه مترسیه که د خسر سیستم سیاست و فینانس جهانی د وان روزان دا در فت و هیویک درکتیه دا آوک لوی آگری بیتا کرن یان آگر بست بیتا راگهاندن یان جی او شر با آشتی بداوی ببه بگومان همو شرن کو جبر صدم جدا جدا دست پیدکن با آشتی بداویتین و یکی کلجانه که گله کی زیده چکریه سر جهان او همو علاقه مدیا جهانی کو دبینجی جبر و هویا کو تشتک هيا دبکو شر روسیا و اوکراین راوسته هفدیتین د ناوبین شاندن روسیا و اوکراین دا لستانبول برریفادچن لی او هفدیتین د سال 2023 انداجی دست پیکری بون لی دردیس هفدیتین هاتبون کرن لی تو انجام جه درنه کتبو ناجاری کدن جبو هر دو آلیان جه دیتنا هف بوی استانبول ده گلان دا سروک روسیای پوتین اشکره کری بو که او دبکو جبو هفدیتنا به زلنسکی را ورنوا استانبول لسر وی یکی سروکومار اوکراین جی راگهاند کو او روزا پنجشنبه و تا ایرو جبو کو هفدیتنا که به پوتین را بکه لستانبول آماده به بس ایرو پوتین نهات استانبول زلنسکی جی برای خدا انقره و دیگه سروکومار ترکیه رجب طایب اردوغان هفدیتنا که پیکتینا لهل ادن سروک امریکا دونالد ترامپ کو د گشت که روزلاتا ناوین دایجی راگهاند بو کو اگر لوی دری هفدیتنا که پوتینو زلنسکی چه ببه احتمال اوجی ورا نوا استانبول لی پشتی کو هاتنا پوتین بطال بو ترامپ جی هاتنا خواه بطال کرد نها پشتی کو او شاندن کو روسیا و اوکراین هاتنا دست به هفدیتلان کرن جاری کدن در فتا هاتنا پوتین و ترامپ در کتیه لورا پوتین دیاره سبی احتمال اک هیا بیتا لسر وی یکی دانالد ترامپ جی داخلینه که نو بلاف کر و گود احتمال از وارم نوا استانبوله او تیوی مانه کو او هفدیتلین کو استانبول دست پی کرنه نه ایرو لی چند روزندجی بردوام بکن Taraflar birbirine yüz yüze geldikçe aslında birbirleriyle olan her du aliyên şer hatin bahev rêyeke diyalogê vedibe û ji bo agirbest û rawestandina şer di navbera wan de rêyek vedibe ew hevdîtin dê ji bo aştiyeke mayînde û rawestandina şer bibe bingeh ji bo wê jî hevdîtina ku li Stenbolê bi rêve biçe bi nêrîna min giring e. teker açacaklardır. Bu açıdan İstanbul'daki görüşmenin önemli olduğunu düşünüyorum. جهلا روسیای و او تی خواستن کو پیشی مذاکره دست پی بکن شاندن کو هاتن نوا استانبول هفدیتن خوا بگیهنن آستکی و جوی پیواجی پروسیا اگر بست و راوستاندن شر دست پی بکه لی اوکراین دوی ناویده دبیجه و که شرط یکمین دوی پیشی اگر بست بیتا راگهاندن دا کو مذاکره بشترا دست پی بکن لی روسیا و پیشنیاز اوکراینای بوی آبایی دنرخینه کو اوکراین اگر اگر بست بیتا راگهاندن او حاضری نو بکه او هزو لیواین خواه که خسار دیتنه نو جن بکه جبر وی که پیشنیازا Ukrayna'yı kabul naka. Bir gece yarısı yaptığı açıklamayla Putin daxuyaniye gedeni ve şeve İstanbul destnişan kiribu. Ve bestawi ew bu goberiya herkesi Amerika ve bangawi haydar be. Jber ku ev pevajo debey Amerika breveneçe. Putin ev yek de seride gotibu. Putin naxwaza Zelenski weke muxatab kabul bike. Li aliyedin berêjî Putin gotibu. Li masaya got Trump li nebe ew bixwejî rûnanê. Îro ev pêvajo ku li vir dest pê kiriye pêvajoyeke teknîkî ye. Eger vê civînê veguhêzin eger aştiyê ew ê Trump, Putin û Zelenskî bi hev re rûnên. işte biz asıl o zaman göreceğiz. Tabii hemû hazirîn ku hatîrî kirin û tevî wê heyecana ku li Stenbolê derketî ji ber ku her du şandên Rusya û Ukrayna ji bo hevdîtineke hatibûn nava Stenbolê jî ew civîn pêk nehat. Şanda Rusya heta êvar li cihê ku dihata pêşbîkirin wê civîn li wê derê bi rêva biçe heta êvarê ma lê şanda Ukraynî nehat. Zelenski tevî şanda xwe li Enqerê daxuyaniyek ragihand û got ku şanda ku me aniya asta wê gelekî bilind e lê şanda Rusya şandeke teknokrata û asta wê gelekî kêm nabe ku ez digel wan civînekê pêk bînim li hêla din şanda Rusya jî piştî ku heta êvar li cihê civînê ma hat li nava konsulxaneyê Rusya bi daxuyanekê ragihand gotin em heta êvar li benda wan bûn da warin em civînê li dar bixin lê nehatin lê de encama her du پرس کنفرانسان جی اشکره بو کو او جوین و سبه لستانبول بروا بچه راوین سترک روداو استانبول